show cause notice cum stop work order issued under Section 5 of the Environment Protection Act 1986, which has been served on the proponent of the hotel in survey number 71/1 in the village of Wellsound, asking him to stop the work until such orders. Okay. Now, at the same time, a personal hearing will be conducted by GCZMA to decide what is right, what is wrong, what are the illegalities that have been indulged in, and how far these illegalities will damage the village. वेळसावच्या या प्रकल्पाआड ग्रामसभेत बोवाळ जाल्लो. लोक म्हणतात सरपंचान लोकांक कळय नासतना बांदकाम करूंक दिले. लोकांनी आवाज चढयल्या उपरांत सरपंच बांदकाम बंद करूंक तयार जालो. आज आमकां इन्फॉर्म कोण आसतना आमकां घात करून सरपंचान आज मेगा प्रोजेक्टाक दोड दापून सायन मारल्या. सरपंचान तो रिवोक करचो आनी मेगा प्रोजेक्ट बंद केलो. आनी आयज ताणें आमकां उतर दिलां लोकां मदें सगळ्या मदें आपण तो लोकां नाका आपण बंद करता म्हणून. Resolution as per law I will take action. What is the resolution all about? Main demand म्हणटा एकूच हॉटेल प्रोजेक्ट तांगे रिवोक करपाचो. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक.